Megalayapost.news. Katpa kisngi jong kajing sakri jong Abhilash Baranwal IAS kum Deputy Commissioner Kariboy District Klanang Jankun barsatang katu kat nisngi unsamino na riboy manlait sakaway pat ka district barsakri kum Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ki kam ki bokraw bar ki kam le bhai ki pajba jong new DC Klanang paw na kaway kisngi sakaway pan hakaba menta kisngi nagalyang DC Kariboy ulala benang beteng ki kam ki bokraw dak ba plilat plilenti pan ya way samla ubadan kajing duna ki department dak ba IT ka dukan Xerox kon ka badan ha office DC riboy knang bo te urang ba unla ban yeng halaki jongki kijan ban kamai jakpo na kamta ka jing em jong u te urang ba bolayo pedang ya kate kedukan zerong sudai bola tip kerteng kum ba pering pale kun jong ba wilson kli bar kong mina be pale basong basa hakasnong umpowen ribhoy district habayo ban ekran ban ni urang ba ulapan paw shishay ka jing kemen ban yo pedang ya kani ka jing ais ngo bhaw na dc kariboy kabala longkum ka jing kerku ka bakraw haka jing em jong u uba pering pale ulaya thu haka jing ya lenti jong u ulala ban pendep ya ka kerdan puli hadu ka kelas 10 bar ulala ruban pentebet iladi hakakam komputer henry namar ka jingjuan jong kalenti ya omsyam ladon menu ban prilat prilenti yu baun yo ban turai hakinu kinu kikam katbaha kani kasngi ba pering ulapan paw shishay ka jingkmen baun yo ya kani ka benta ban syong dukan Xerox hapo ka plau jong ka office udc riboy kabadai ru leng ba ka jingyu i jungai jong Abhilash Baranwal ubadan ya ka mensiam baniaram na ka benta ki brio ki bamar jing e haka jingem jongki ba pering ula ongru baun nampat hun ban pentelun ya ki kam tang da ka Xerox machine henry unang yai turai sitom ban nang pen kraw shushu ya kani ka kam knang bakan longru kum ka jing songu na ka bentau dc Kariboy lambar kiwi ki officer ki blayara ban plelenti ya u ban turai ya kani ka kam Karong kaskep ka makraw na kumata juni way ternyata perlu kita kemesin jong kajin ya bisa kat kini kisnyan ke baladep dan ke proposnyam di dc di beladan hangne jemdan kita kemesin berseriok na kumentau pai ba nene jemdan kita kemesin berseriok na kabenta kita dibreu di badan jiluna hajur kamen yang japor na ai jong kublai ka bacerpang ya bisa aswa bafimi no na po jong kaneka riboy ba jungi macam nai saya kata jam setiap terlihat dan sepok na DC senong na ai dan muslim jauh kacing cuman apa kau hapo kadodot pada muslim pajongan kublai si bonsa ya kan jing ais ko bha chu pinyama ngabaya ini i kamera beri mana ngano breu baduna ha khotbat kan rai dan kan kam ngam yang halak jong kirjat jong abangan yo namanya kai kabang atmu akan tetap progresi pulsa progresi jarum belajar kuliah. Yeah, I told him to try. That we should try and provide more opportunities to people with disability because there are many job opportunities in which their handicap will not really be a handicap for them in earning livelihood. It's just that we have to provide suitable opportunities as a society to them. So this is one small initiative, but I would really like to thank our ADC, Srimati Balakinti Rani, because it was probably 3 or 4 days back only when I discussed the idea with her, and in a very short span of time she has not only been able to find the right person for the job but also simultaneously do the necessary homework in terms of procurement of the machine, in terms of the revamping of the place, so that we can see the light of this day. So thank you, madam, and I hope that this small photocopier machine will only be the start, and with time, as your earnings will increase, you will add other essential items to it, for which we'll also try and get the help from all the different kinds of schemes that our Honorable CM Sir has started. But lamination machine, a small computer, a printer, etc. would be the next additions that I hope Bapale will be able to make to this shop. So it's just a start, and I hope that this becomes very successful and people will be able to utilize it in a very befitting manner. So thank you everyone for being present. Kalau Japor ada pengalaman bakraw ngawan berterpat akibat pum di press dan di sosial media dan rajin jadi jangki kepada
kuat sebab jangan kalau kemudian bang nak beli yang kamera ane bang ada dokumen SIM jok jenis new kemudian ada perlu dokumen SIM jok jenis new ada dokumen SIM jok jenis new nhau beli terakhir beli là ai yang namanya khu hak im kacang ai kita beli sebut cinta di beli warna ini long isi rock mesin ibarat nak kane ngapan kiu nani sakmat mangadon ru kata katong ban sekri hok nak benta jong di pai ba ibadan ibawan na di than ke bajangai dan ke bajan na di yok na pendon kam hok ha kan ja serok mesin ke bai disi yala yang na yang kamera ni kenang ba ki pai ba chen nom la ban de sekwe pat jaka kenang ba kan tak tan rapor man beta jengki sim baladon mangah hangne tidak tip baladon hafta ila wan rung bai hangne dan kan ni den kanong kata ka ji seceri de bah ya ci pai ba ya kan ni teladang ayo ya kabriu ngan wat hide ibriu iban ya sanang bakna namanya sok ha kan cawan iban arab yang sene situ satai ngayo namanya ini mission ngane snung ya isa raja brahma ngala ai na badai cinto ngausar ngala ada pertanyaan di komputer ngakwa banbuk na dibai ai na ibai yang na ilat jinjarap nak mata banyak serok dan banyak banprin ya pantai ya dibai jinjarap kam hane da kacing nei ai juma ya isi ya raja barma ina priang ya kane berarti hadin tai la po urisi badai wala khot yang bangan wan hangne bangan yo no ina bayar kane ta serok mesin dan semua na pule tang hak cluster dan bok mobil la terku yang mengenai namanya ini ilat sejarah mana ini berkhidmat ru dan kane kalung kalak nanti yang apa nang kiu sakmat jepang na pule tang hak cluster tang tai Megalayapost.news